Kagarulan State Movement Committee ka khasan trip yayong kala pelong ikijingi khi dak bayat pajba William Nagar East Garo Hills District. Hakan ikijingi pajba ka GSMC kala dawan bagayang durbar thawan ikijala ka riban pedang ka rai halor jing phiano ikijala Meghalaya. Hakan ikisngi la yo ikijing sim benta jong ki babun ki brio hakan ikijingi pajba balayalam du nong ilam ka Garo National Council bu Deputy Chief Executive Member ka Garo Hills Autonomous District Council Unikman CH Marak. Kinoy sim benta hakan ikijingi pajba kila ra plakat berperta ngikwa ka Garulan Bandawa la kajong kajala. Garulan State Movement Committee dal Sumsang Rio dan East Garo ni headquarter ino Garulan na public meeting ko ngata ino na tentang dal barang aro soldier lost call nukma aro NGOs ni dal barang ino na ribaha aro ya East Garo sudong ko mandiram suna Garulan State Movement Committee na support kainga diano nga resolution ko raha public meeting mo resolution ara State Assembly o ya bersio Meghalaya State ko by bracket ka China resolution ko ra China chini resolution ko rai timan ka anyong iya naman ko state government na watatken chini resolution ko aro ya kuchusukan na tusuko dana nga dakal ki tungwang yan naman sakanti atsikja trangko support ka China kata mamula